Keblaya ki perlok perajor ki baca sultanan panpej ya ki video hapo kene ka channel na kapor te ha kene ka video ngawan rak yang shapi ya ki kam ki balai te khnang ba pen suthu nga kantu ye phi ki no pej sngoba pej ya ka video hadu bandakot bat lada pidang dei batamai subscribe ya kene ka channel khnang ba enda ngal upload ya ki video thamai phin yok kloi ya ki notification bat lada pisngut tenat pila ban like bat share syaki perlok kenang ba kini tiblang te minta tengen ya pej ya kita ki post ka Indian Air Force agnever non combatant ka khot invite application ya ki khun samla ki batrang bandrong kam sipai ban pandap ya ki post balai ka kardan puli kelas 10 sejrong salary na kamta ketika post kan long arpoi hajar sibnai na kamta jong usnam baningkong bat kan kiu man usnam ki candidate belong eligible ban apply ya ketika post kan long ba kide ban kha hap dang kisnam jong u ajar san Januari chitrik bat arjar khandai Julai chitrik upper age limit ban apply ya ketika post lakumno kumno kide ban dap tang hapo arfu arsnam ka last date ban apply ketika post kan long haka khatnyo trik banai agos arajar arfu reu te na kabanta ka chingti ba company te salik ya ka website pangan sabu ya ka link hapo description jong kane ka video ka baar ka join Indian Army ka khot invite application ya ki khun samla sanrang bat kan thei na kabanta ka post national cadet cup NCC kardan puli bachelor's degree ka arta kan long khat khandai snem hadu arpusan snem hadu chitrik Januari arajar arpunyo hapo training ki candidate kinyo ya kaching siu ka RS san punru hajar sispa sipanai endala dep ya ka training kin sayo ya kaching siu ka kham hai shushu katkom ki kardan ki jongki ka last date ban apply kan long na kapanta chauki kanthai kan kut haka arpu trik banai agos arajar arpu ndru nang ta na kapanta chauki senrang ka last date kan long haka arpu trik banai agos arajar arpu ndru ban tip company pila ban lai haka website chongka joinindianarmy.net.in bat ngan sabu ya ka link hapo ka description te tangkum ta perlok men sia kandu haka wipat ka video ko blai sipun